Fuseki nawe. Nayi injabo, fuck off nawe. Fuck nawe. Olwakho nolwandle, fuck off wena. Imahala lento, fuck off wena. Oh, nayi injabo, uyakhuluma ngolwandle ngalona lwakho. Ubaba wakho abasebenzanga. Uma wakho nobaba wakho abasebenzanga, that's why ulapha. Baba wakho noma wakho abanalutho, that's why ulapho. Fuck off wena, fuck off. Uyafika uthi msanga ayifitile. Uyaphikani uthi msanga ayibaphesayo. Uyaphika. Ngithi uthi uyaphikani. Nayi injabo ekhaya, Fuseki. Mina sihluleki bo. Ngoba ihluleki ingakho uzobhujana namanzi. Ingakho uzofisana nomhlabathi. Umhlabathi engawona wakho. Nayi injabo. Khulumela umhlabathi engawona wakho. Thola umsebenzi baba. Thola umsebenzi. Uyeke ihlabathi. Fuseki. Umhlabathi olwandle. Fuseki. Fuck off futhi mothana. Nayi injabo. Bakhulumela ulwandle. Nayi injabo ekhaya. Amobhemu uqalekile yini? Uqalekile noma ufuna mina? Woza la. Fuck off. Oh, I am so hurt. Yo guys, sifike kanjani apho abathi abantwana xa bethukana bebhidene ngaloo nto babhidene ngayo kufakwa abazali. Yo, these words they cut deep. Abazali bakho abasebenzanga. Yo, le ntombazana bethuna uthi that's why ephelele kule ndawo aphelele kuyo lo bhuti. Hello guys, welcome back to my channel. Thank you for joining me. Thank you for being here. I appreciate you. Ningalibali bena no subscriber. If anika subscribe. Le video iyatrenda currently ithathwa ngubhuti ekuthiwa ngubhuti Mlungisi Ngubane. This girl kuthiwa xa bembiza kuthiwa ngubuhle bentombi emnyama. Into lapho nje ubuhle bentombi emnyama. Ndiyazi uba ligama elinjani elo. Lo ntombazane bethukana nalo bhuti. Lo bhuti ngubhuti ozizamelayo eCangwaselwandle wenza iart ngesanti yolwandle. Then ke lo bhuti uthi bayafika abantu bafike bancome bena nabanye bafike bathatha ii-pictures and then abanye bafike benze i-content yabo and then ubhuti uyabonakala kunento abantu abagalela kwi-R2 zabo. Xa ngabe mhlawumbi ufuna ugalela i-R2 yakho umphe loo nto umpha yona or kufika uncome nje uphinde uhambe uba awunayo i-R2. So yona le ntombi le ubuhle bento ethile andiyaba ithini le gama lakhe. Le ntombazana kuthiwa yona ithe ifika kwayo yafika yakhaba le art yafuna ukhwela phezu kwayo ngeenyawo. Xa ubhuti siya kuye yomkhuza uba hayi bo wenza ntoni ntombazana, wenzani sisi? Yo kanti umntana abantu uyonile wenyathele emsileni. Yo intombi kuthiwa yamngena ngezithuko yamgalela ngemvula yezithuko yamthuka lo bhuti uba ilwandle ayilo lakho nalo santi ayiyo yakho. Endaweni yoba ixolise because kaloku lo bhuti le nto ayenzayo yindlela yakhe yozama ukuziphilisa akabi nto yamntu. Ewe yena unyanisile isanti ayiyo yakhe kodwa le nto le athi ayenzayo ibisendleleni yakhe because uzenzele ibucala ecaleni. Ayidibananga nendlela yena ngezihambela indlela yakhe. Xa isiye efuna uyikhaba efuna uyikhwela ngeenyawo uyenzela ntoni into enjalo bethuna? Ngendingekhe ndibe na-problem uba bona bebethukene nje bona bobabini. But ke into endenzele ingxaki le ithethwe le ntombazana ithi abazali bakho abasebenzanga. That's why uphelele apho. That's why udlala ngesanti. That's why uhlupheka. I mean bakhona abazali abafuna ubona abantwana babo behlupheka. Abazali bethu siyababona benana besiwa bevuka bezama. Bevuka ngentseni bezama impilo bezamela thina. Kuzoba khona umntu ozoba nengcinga yoba xa ibona abantwana besokola athi lo abazali bakhe abasebenzanga. Ibuhlungu kakhulu le nto ithethwe le ntombazana and ayinayo into engayirabha ngayo. Noba ingaxolisa izithini kodwa le ayinayo into angayicima ngayo nje at all. Yho hayi ibuhlungu. Bazamile abazali benani imizamo yonke bayenzile. Uyavuya yena oshiywe ne-gold spoon emlonyeni wakhe. Yena mntu angasoze akumelanga enze next ebomini bakhe.
ongasoze asebenze, ongasoze ahlupheke, uyavuya. Inye nje into ekumele yena ayenze kuhamba ethuka abantwana babantu nje qha, otherwise usetyenzelwe yena uyavuya bethunana. Congrats to her, yena mntu usetyenzelwe. Mna ke ndithanda into enye, umhlaba unendlela yawo nje yokuzibethela abantu abafana naye lo, abantu abasicingela fanuba bona bangookleva. Umhlaba umjike umbethe kanobomi because le yohlekisa ngentlungu yomnye umntu, uhlekise ngayo, uhlekise nangabazali bakhe, ucinga fanuba uzophuma scot free. Ayikho nje into erongo lo bhuti ayenzileyo. Uzenzela indlela yokuziphilisa, akafunanga uyontshontsha, akafunanga yoqhekeza imizi yabantu abesisigebengu. So ubonile uba into engcono yokuziphilisa mandenze le yena afuna ukuyikhaba. Emveni koko ambize ngesahlule, kathi usisahluleki. Yes, sesile ntombazana, hayi akabazi ubomi, awubazi ubomi intombazana. And ke ndithanda into enye, lo semncinci i-social media iyazigcina izinto. Izawumane isithi every year ngalaa nyaka owawuposte ngayo le nto ipostileyo, imane ikukhumbuza uba ngalo nyaka othile wawuposta into ethile. Uzazijonga uzizonde mntanam. Apha kusemhlabeni asisenabo abantu abathetha njengawe, abathi abazali abasebenzanga, umntu uyathanda uba makahlupheke. Asinabo abantu abathetha njengawe, kodwa akakho nto, kulungile usetyenzelwe. Kaloku unento yonke, so iphini yomnye umntu awuyazi. Asinawuze sikuthwale sithi thwala iphini yomnye umntu because awuyazi, awukhulelanga kuyo. Kuthiwa ke uzamile uxolisa kwi-social media zakhe, anawo nomdla wobona nokuxolisa kwakhe. Hayi shem, anawo nomdla. Kuthiwa ublame utywala uba ebenxilile. Yho, hayi uyavuya ntombazana. Yabo bafethu-ke nangu ubhuti wami ekade ethuke usisi lana, sengimtholile. Siyabonga mfethu, siyabonga. Bafethu manje abantu othi nangu ubhuti uzonichazela ukuthi kwenzakalani ukuze babe nengxabano nosisi, uyena umuntu ozoyichazela. Cela ubachazele bhuti ukuthi kwenzakalani. Yebo, sanibonani, igama lami Sabelo Khumalo, ngihlala kwaMadla F. Siyasebenza la, senza i-art mfethu, siyabonga. Futhi ngelinye ilanga ngiyaqhamuka la, kade ngisase kuya ngasesitolo. Ngiyabuya ngiqhamuka la, ngibona usisi lo uyaqhamuka ukhahlela umsebenzi wethu. Mangithi ngisabuya umkhuza usisi, usisavele angivukele ngolaka, angithuke, asho yonke into ayithanda ukuyisho. Ngithe umuntu wesifazane ayidla ngisebenza ngaye ngabekela kanjani, kodwa nje ngaphoxa kakhulu futhi ngashiya nesizungu ngalelo langa. Okay, Nxesi mfethu siyaxolisa ngaloko, kodwa naye usisi uke wakhuluma ey'nkundleni zokuxhumana wathi uzoza kuwena azoxolisa, kodwa sikulindile-ke lokho, sifuna ukumbona nathi-ke ukuthi uyeza yena azoxolisa. Yebo mfethu, kulungile, ngizomlindela, ngamukela futhi. Okay. Ngithanda ukubonga kakhulu ne-support nenduduzo abantu abanginikeze yona, bangiqinisile kakhulu. Alright, siyabonga bhuti.